Kangibazi abasolwa bakaMeyiwa noma kangibazi abasolwa kabakhonjiwe ecala likaSenzo Meyiwa futhi ayikho into engihlanganisa noGininda. Uma ngifile ngiyobe ngibulewe ngumntanami kanye noGininda abafuna ngivume indaba yecala likaMeyiwa engingayazi. Kusho ubaba uZungu, ubaba-ke wephoyisa uZungu elibandakanyeka kubasolwa besolwa-ke becala likaSenzo Meyiwa. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kulabo abalandela icala likaSenzo Meyiwa owayengumdlali we-Orlando Pirates owabulawa-ke ngo-October 2014. Lo baba kusesithombeni eduzane kaSenzo Meyiwa uyena-ke lona okuthiwa-ke ulindiwe enkantolo ukuthi-ke azoqinisekisa ukuthi-ke nembala ibona-ke laba basolwa babulala kuSenzo Meyiwa. Lo baba usala-ke iphoyisa elithi-ke lalikhona mhlala ababasolwa-ke bezivumela namhlala abasolwa-ke bekhonjwa ukuthi-ke yibo ababulele kuSenzo Meyiwa. Le ngane-ke yalo baba ifezeka ukuthi kuyathenjiswa-ke imali yaphinde-ke futhi empeleni-ke lo baba wathenjiswa imali kwase kuthenjiswa-ke le ngane ukuthi-ke ivume nobaba wayo ukuthi-ke ubaba wayo nguye wakhomba-ke laba bantu. Le ngane uma kuyenza njalo-ke yabadayisela kubaba wayo bayobe-ke yona sebeyikhuphulela-ke esikhundleni esiphezulu emaphoyiseni. Le ngane-ke yalo baba iyona-ke lokhu kincenga-ke lo baba ukuthi-ke bazosa behamba-ke noGininda. UGininda kuhamba phambili ekuthenini-ke maqanjwa amanga kuthiwa-ke lo baba uyena owasi-ke laba basolwa kababulala uSenzo Meyiwa. Uphika kulala ngomhlane lo baba uthi kwalaba basolwa kabasi kwaGininda lo wakamasi futhi-ke njengoba sekufeziwe ukuthi-ke laba basolwa-ke yibona babulala uSenzo Meyiwa. Uthi ufuna ukwazi ukuthi-ke wayebakhomba nini ngoba ngaphambi kokuthi-ke baye enkantolo kwakufanele ukuthi kube nesikhathi la khona-ke bekhonjwa khona. Uthi yena uyasukelwa futhi kuqanjelwa kaHlaza amanga futhi kwenqabile lokho ukuthi-ke bethi-ke makavele akuveze ukuthi-ke nembala laba basolwa yibo babebulale kuSenzo Meyiwa. Wabona-ke unobufakazi balokho. Lo baba ukuthi yena akafune imali yabo lena abamthembisa yona kodwa-ke uthi mabaphumele obala ekuthenini-ke laba basolwa amangabe ukuthi bayasukela mabayekwe. Yena njengaye mangafakwa endabeni kangazazi ezamaphoyisa nezobugebengu. Uthi lo bugebengu abafuna ukumenza bona kakhulu akakhululekile ngabo futhi-ke ubatshele emehlweni ukuthi-ke mina ngiyasebenza ngiyothi mangiphuma emsebenzini ngiphume-ke kunezimali zami ngiyidinga imali yenu lena eningisabisa ngayo enithi-ke nizokunikeza-ke yona. Usevumile ukuthi-ke kushoneni kwakhe uyobe kubulewe-ke uGininda kanjalo-ke nephoyisa lelo lingane-ke yakhe abahlangene ngoba-ke bethi-ke bazama ukuvumisa yena ekuthenini avume ukuthi laba basolwa ibona ngempela ababulala kuSenzo Meyiwa. Yena lo baba-ke uyabasi ngokusho kaGininda naleli iphoyisa uthi usayethola ama-calls amaningi avela kuleli iphoyisa elingane yakhe imncenga ukuthi-ke babavuma ukuze-ke mina ngizokhushulelwa kwesikhundleni-ke siphezulu. Uthi kumtshelile ukuthi ukukhushula kwakhe kube ukuthi ngoba ngokwamandla akho hhayi ngokuthi-ke kufanele kube khona abantu abalala bengadlile kufanele kube khona abantu abazoboshwa ngenxa yamanga. Mina njengami mntanami ngeke ngize ngikhona ukuthi-ke ngavuma ngithi-ke ngababona ababulala ngibe ngingabazi nokubazi futhi ekugcineni leyo nto izongifaka enkingeni. Usenxuse kamaphoyisa wonke ukuthi kucela ukuvikeleka futhi bazi ukuthi uma efile uyebubulewe ingane yakhe kanye noGininda. Funa abantu mawuthola labantu ngizokunika ipromotion uthole nemali futhi ezinkulu. Ingane nje bisingasasetheki mayifike kimi ingane yami igxume mangithi mina hayibo kahle leyo ndaba zo promotion ngena ngomsebenzi wakho kuyipromotion fawa ngokuthi uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho hayi ukuthi wena uthi uzofaka ngoba uhamba uphunya. Sorry nomkhuhlane yilokho kongenze ukuthi-ke bese lokho edibana noGininda. Uyasuka lo mfana mayebuyile ngenilanga siyaqala uthi baba mangacela wena nje umukele izinto ongayinikwa indlela lapha amaphoyiseni onganikwa yona. Singacela nje sicele ngomunye umuntu sifihle ngomunye umuntu. Ngithi wena unomuntu obabekile ofanele benze lokho bese hayi ukhona omnye kuthiwa uKhumalo wena ungayibiza ngoKhumalo nala uyokwenza ubhaliswa uGininda ubhaliswe ngoKhumalo hayi ngawe ungakubale ungakwesabani. Ngithi lalela la mina ngiyasebenza akungibona angifune ukuthizela ngifuna lutho ngiyasebenza ngizosuka emsebenzini ngihambe nginemali zami
uyasuka lo ngelanga thule ngelanga fona uGininda athi uGininda mzilikazi kaMashobane ngibe ngimtshene nje phela ngiqale ukubona lengane lento yayisho la nansi silapha kuGininda athi uGininda mzilikazi kaMashobane ninjani niyaphila ngithi mina sorry ushaya wrong number angisiye mina mzilikazi kaMashobane ungakwabani kanti wena ngithi mina ngakwaZungu mina ethi pho uyini nalo no iphoyisa ngithi uzalwa yimi lo athi uzalwa uqinisile ngithi uzalwa yimi lo mfana lo bese noma ngushilo kunye ngikhohle ngamezela bese ngithi mina umtshela ukuthi uzalwa yimi ngisho license le esebuya etraining lapha bekufundwa khona ubuya ngitshela sebuyile ufuna ilicense wenzelwe yimi kwale license a driver ngayo ke mina ngikhokha imali zalapho ngimenzela ngoba eyingane yami ebese ethi uGininda ke hayi kulungile ngizoke ngizwe kuye akalifoni yahamba ke le ndaba ngoba injena nje ngisho ufonile ngelinye la khona lapha nje sebuya lapha kokuthula ubufakazi ufonile wathi baba manje sisacela ukuthi sidibane endaweni ethile ngifona nginoGininda la ngicela ukuthi sihlangane lapha ngicela ukuthi baba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ngiyakutshena phela yonke leze yakhudumeza aba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ungahambi futhi nomunye uze wedwa so lokho kwenzeka emva kokuba igama lakho selimenyeziwe vele enkantolo lingakamenyezwa nje uye so emva kuba ethula ubufakazi balokho ayiwethula ubufakazi umfana noma uGininda ngesikhathi kwethula lo iphoyisa umfana yeah uyena ke lona ke ongitshela ukuthi uthe efonini uthi abantu ababeseduze kwambaze balalela bathi hawu ngingezi ngize ngedwa ngingasho futhi ukuthi ngiyapi baqala ke nabanye bathi basopa kumanje ke yikho ethi mina uhamba nobani uthi uhamba unoGininda ngoba efona nje ngaqala lapho ke ngabaqhelisa endli kimi nje wena lo mfana ngaqala lapho ke manje ungasondela eduze kwakhe mase ukukhona ngitshena khona manje ke ngifuna ukuya la uGininda ke uthi ngelanga enye ngilalele la ngizwi uthi uGininda wangithatha mina ngahamba ngaya ndawana athile mangilapha nandawana athile wase ngasungiphazamise wathi uGininda ngilibale ngicabanga ukuthi wathi kimi mina ungithathe ngifikile kuye ngenza lobo bufakazi kade manje efakaza ngabantu abathi wayenabo uGininda kule lokhuzana ayisa emantshini afakaza manje bengilalele afakaza wathi aqale ngayo ukumusho wathi uqale washo ukutheleza ethe wayenokuThelezi uyamazi ubuThelezi angimazi bengifungisa bengifungisa bebuzwa lo mmeli wabo lapha athi wayenokuThelezi noMakhubu uMakhubo nawe uyamazi angimazi bese kuba yilele ke ngiyoxolisa lapho bangimbize igama lakhe walisho kodwa ungumsuthu ngobuzwe bakhe manje ke ngase ngibhala uGininda ngase ngasikuthoba phela yonke into yokufungiswa yenzelwe epolice station kodwa lapha ke engithi wasilaba noma bembuza khona kwasala khona ukuthi besethi abaka lona ke enanizomfungisa ufakazi ngobani nakho ke lapho kusale khona lona ngoba lo ngemzalayo mina pho iSuzulu
uhambisana ngithi uhambisana noGinende igenge kaGinende amaphoyisa le ekhomba ukuthi yas wayisayine kwasayinwa mzukwana sikhulu kwasayinwa wonke umuntu wasayina mina ke ngiqonde nalokho mina ngiyazi ukuthi kufanele ngibhekele ngafshuthi ngafaka ngifuna ama fingerprint ami acheckwe ama fingerprint akhona lapha makhona ama fingerprint kule ncwadi ayiyenza uGinende sifungisa kuyo ushilo yena isholo yena engabanjwe umuntu ngodlawo lokhuze bengabanjwe umuntu ngodlawo emazambane nakhe ukushilo wathi nampa ayina kufuneka ke kubonala ama signature aboke bonke la lo nobuthi ngangilethe kufuneka kuvela yena ke lo ikakhulukazi beke phela mbhalele ngaphandle ilokho khona umbuze khona lapha bengisafuna ukuthi ngisho khona kubeka nje wakhuluma ngithi ke sengilapha ke manje mina kabange sangibuza yibona isignature yami engicathe nibheke nibuke nansi isignature yami loya noma kwahulumeni ngishenge ngisebenze nabo bafebe bekutshene beyibuka ukuthi nansi futhi ID ikho yayibona nansi ID ikho bengaze nginako ukuthi ikho nansi ikho ngifuna ke le signature ke noma thaba i14 uhamba nekwezinye kodwa isiqedile ngoba ikhona la yayibona nti yiyo le noma sayine Africa ngithike manje ngibuyela la engicela ukukubuza nakho ke sonqunywa ke ilanga ke sokuba khona abasolo uGinende uthi akazi next lokho angifuni lokho sikugqibe sikufile uthi uGinende akazi next ngabantu ababulala uMeyi ngafika la angithi nokwafanti ukhishwe incwadi nami ngaziswa yokuthi iqala lemhlaka so idate nesikhathi okanye transport ezofika udriver uzofika azokulanda yabona udriver ayizongilanda kuphi lapha engikhona kodwa ke manje umanka mina incwadi yokwaziswa nje nanokuthi kunecala bayovela phambi kwemanje sebevelile batshenwe la sokuyokhulunywa ke manje ukuthi lona ke manje kufuneka umuntu ozokhomba laba enkantolo phela yabakhomba abantu bese kuthiwa uphi uzungu bese ngibizwa bese ngibakho bese bethi ke yini ongasitshena yona ngala bese ngisho ke mina ukuthi lo ngimazi kanje nalo ngimazi kanje uGinende ke wabangelwa yena angangazisi kaThumela angifuni lokhu ukuthi athi kimi akhulume into athi kimi uGinende athi ngamtshela ngambeza uthi saba cha akekho umuntu ongapheka umthetho bafanele bona bakhiphe uGinende akhiphe incwadi eza straight udriver ilethe kimi ngibe lapha mzukwana kuqalwa kunabasolwa ngibakhombe mina ukuthi ngoba ngabasho kuye engikubuzayo ke ngithi ngibani wakhomba laba abasolwa lapha enkantolo